Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Tao, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Check. Napigsan sa launa ya. Stay mo na ito, mic mo bayaw. Check. Mayat. May mo lang. Yan, na ibang grabe amin na po. Karuba. Testing live broadcast di YouTube. Ken Facebook ko. Ayan. I-runus mo ang basi di camera tabayaw banking. Ayan. Okay. Naimbag kada kayo. Naimbag grabe kada kayo amin. Ngagbuy-buya. Dito yung Facebook ko. 57. Ayan, kitang tamo dito YouTube bayaw. No, mano tayo buy-buya. Pakakitaan tatayan. Current viewers ka na. Ajay, 7. Facebook ti ado ngamin nga talaga ata ko nunay bubranda tatay. Facebook lang ubradang. Nag-Facebook. Nagdo la ti ubrandan. Ayan, kamusta kayo amin na po? Karo ba mi? Ayan, iliwan kayo kadi ti programa mi. Nga adda kami manan. Adda kamin. Yan, adda kamin. Ginibayaw ko apo nga mangitul-tuloy. Iti programa nga adda kami manan. Ngamti ayan metata syempre ito studio men. Ito Purok 4, Villa Carmen, Ramon Isabela, 4-decade duo studio incorporated. Ayan, kamusta kayo amin na po? Nyati mo bra nyo tata. Maturog kayo ka din, alas 9. Da klase ito no bigat bayaw. Ay, nakaw, dati klase bayaw. Kaya siya, oras siya kadaw na sa rakaw. Testing pa lang mit kita yata yapaw. Ayan. Joey Buya, good evening. Paul of Villanueva. Rose Manuel, shout out ko na. Humuhugot pa ng energy. Take your time po. Ayan. Ito YouTube talaga niya, nagadudan niya. Okay. Sagagay Santa Manggaron, numasagay Sata. Reynalyn is watching. Antinelli, good evening. Celia Rumwar, Lola Larina, iti Quebec, Canada. Ni Ate Merly. Kung ano nakaturog ate yun, ni Ate Merly. Yung office mate ko, madipay mo. Yan, magandang gabi sa lahat na ikinig dito sa Santo Domingo. Quirino Isabela at nanonood. Samahan, walang iwanan DJ. Yan, good evening Mama Vel. Dita Blaze Ramon. Bugalyon Norte.
Nembang Garabi Karuba watching here at San Mateo, Isabela from Levi J. Dakiwag. Ni Angelo Ramos po nagatidug ti message na. Talagang nailiwan sa ti adda kami manan. Shout out Oliver. Ayan. Baka budget ko naman. Ken ti family Duruelo, ken Azuero, ken Bulan, Umipig family. Apo, giti sama listante botro sa ato yan. Family Rivera, Balimben, Terenal, Cardona. Ay, Cadorna. Ayan. Gahang ko pa yung naganan. Doon na yan. Lahat na yung kinigat isagsagot para ti Carmen Sita Quirino Isabela, ti Family Druelo, Marquez, DJ Sala. At nakikilala sa samahan walang iwanan. Very good from Auntie Nelly. Hello, Ma'am Marifel Flores Montes de la Cruz. Naim Pagrabi Karaba from Nanay Venus Caspillan. Naim Pagrabi Karaba. Oy, good evening po Vice Mayor Dennis John de la Cruz. Naim Pagrabi iyo amin mga idol from si San Marcos Mateo Tube. Ngarod, kumansyon kami pala nga po ti naprak-practice mi witi din ni bayaw ko nga sunsonata. Dati nga roden. Hindi palsay. Bagayo man abo no nakapsot mi no napigsa ti audio na ya. Kinati mic me. Nagbaliwen ti panawin ni baby ken ni neneng sa balin nagnaganda nagrigat paya balik senen pati lang ken nugali jakun na matarosanen awanen ni inukanan nga mamuki di panawin ayawanen day di narumpi anong umisen mapagbingi at ay balasang anadamili kalaysan tupay sam tumakuti ayawanen din kami sala tababaketen ta dito'y tenga dagitin neneng nagpukauda ginuyuda ayawanen ti maisala mintarayda at nanusan minti babaket tanu bumalse ay napiket. Yan, kamusta po ti Ojo? Kendi microphone me. Shout out Tito JR. Yan ni Apo Mamang Pulis. Damdamat tiraik na di sonata ma po. Tito JR nga kumpare ni Uncle June. Nagbaliwen ti panawin ni baby ken ni neneng sa balin ladawanda no agkawesta kinurang tela pati bantay parangda awan ti prenot pagkaagda awanen ni ilokana nga mambuki di unana ay awanen day di narumpi anumisen mapagbingi at ay balasang anadamili kalaysan tupay sang tumakuti ayawanen din kami sala tababaketen tadagto'y tenga dagitin neneng nagpukauda ginuyuda ayawanen ti maisala intarayda anusan minti bagpaket tanu bumalse ay napiket ayawanen din kami sala tababaketen tadagto'y tenga dagitin neneng nagpukauda ginuyuda ayawanen ti maisala intarayda anusan minti babaket tanu bumalse ay napiket ayawanen din kami sala tababaketen tadagto'y tenga dagitin neneng nagpukauda ginuyuda ayawanen ti maisala intarayda anusan minti babaket tanu bumalse ay napiket ayawanen din kami sala tababaketen tadagto'y tenga dagitin neneng nagpukauda ginuyuda ayawanen ti maisala intarayda anusan minti babaket tanu bumalse ay napiket. Okay, dito nga rod ti sonata na palwan baby kin ni neneng. May isa ka dagiti original songs me kin Uncle John ti
album nga adda kami manan. Ayan. Unan sa nga kwayo aji bayo ya. May kadwa. Ay may kadwa. May kadwa ang album niya. Yan. Good evening kada kayo. Amin na po nga 117,000. Buy-buya. Awanan natabunan ti ako. Comment na dagay duma. Yan. Good enough sa lahat. Kulalabo, Burgos, Isabela from Angelo Duruelo. Shout out from Singapore, mga kasinsin from Madam Sexy Hilda Nimenzo and Joel Kabukana. Shout out mga customers ng Kabukana Electronics na ibang rabi tayo amin. And Paco Gab Javier nga yan, ibang rabim karuba, pa-wash out. Ken Pagrit Nakman, medyo birthday ko tatangal daw. Ayun, August Gayam, ti birthday ng sa atin ni Master Paco Gab Javier dito kay Garaw City. Agayan, yan. Watch out. Guys, good evening sa inyong dalawa. Deng and Sir Anthony from Ate Adela Panadero. Shout out idol from San Manuel Isabela. Ayan, ni Von Valeroso. Go, go, go. Oh, good evening to our beloved Mayor, Honorable Giovanni M. Vizcara. Good evening, sir. Good evening, Ayan, sir. nag-testing kami ti live broadcast. Natana ado tinailewan na po ti adda kami manan nga programa. Ngam tatarabi ima testing lang pa lang. No masursurutan minto nga kwan kami matlang Domingo siguro ti ay aldaw. Yan nagbasa mo dito YouTube Elizabeth Zimmerman and Bangrabi. Amin Karuba and Dana Mina, hello Karuba and Naralyn Sarmiento watching from Hong Kong and good evening Karuba from Rose Manuel. Sige ba, magpili ka tayo may kakantaan. Watching from Hong Kong from Naralyn Sarmiento and adamati in patayab na nga dakulay na ni Sisa Marcos na yung Bangrabi amin mga idol. And attorney ni buya man niya ako attorney Rodante Marcoleta. Ay supporter ato. Hello idol watching na napapukaw man. And Nelly Valdez, good evening para guys ng Isem. Thank you watching from Marikina City. Sige man Isem ba kita manood ta Isem. Sige. Kita tirahin na Isem. Yan, natudong rabi Karuba 2.0 from Kuya Joseph Agtarap. Yan, dandanain birthday. Amak, 1 antay no kwa pa ajay 29. Go mga bayaw, pa-shout out from Ate Mau Giyab Pastor. Sige, itiram ko doon. Jay Isem. Nalik sa malapit na. Isem mapakabiyagak pangmumuray dagito'y mata taisog makagas mangliliwat to'y kaungga Isem maduti sawen na ada isem makagura ada isem maray awen na ka ada isem pamagustuken ka Uray adaming kanya karigat Uray painuwa pupung tutak Uray painuwag paspasok mudak Nuis man nakriknak mapagmayat Isem, umisem ka man biyag ko Lawlawagam man to'y barukong ko Taisem mo, isot mangay ayo Day ti pusok naknuan tilindo Good evening, Madam Rachel Remas. Katandanin agpa, blessing iti balay na. Golang Amak and Anthony from Ma'am Marifel de la Cruz. Thank you so much, Madam. Shout out from Rizaluna, Alicia from April, Joy Miguel. Isem mapakabiyagak, pangmurmuray dagito'y mata. Daisot makagas, mangliliwat to'y kaungga. Isem maduti sawen na, ada isem makagura. Ada isem maray awen na ka, ada isem pamagustuken ka. Uray ada amin kanya karigat, uray painuwa pupung tutak. Uray painuwag paspasok mudak, nuis man nakriknak mapagmayat.
Isem, umisem ka man biyag ko, lawagang manto'y barukong ko. Taisem mo, isut mangay ayo, day ti pusok napnuan tilindo. Isem, umisem ka man biyag ko, lawagang manto'y barukong ko. Taisem mo, isut mangay ayo, day ti pusok napnuan tilindo. Ayan, itagarot ti sunata nga isem. Ayan, kaya may manapong nga pagyamanan iti internet provider mi iti tangarabi Ayan, Linkage Network and Data Solution dito Villa Carmen, Ramon Isabela, and Hana Aesthetic. Ayan. By Ate Halle Freya. Ayan. Pa-shout out idol from Kuya Leonardo Solmirin. Nagatutig PPM. Yuti mampay ulit YouTube. Ayan. Nabasak sa tatatin ni Zimmermanen. Ayan. Condolence idol, good evening. Ayan, salamat po. And Uncle GTV. Shoutout watching from Itchag Isabela. Sinota barbarong akadwam idol. Ayan, tiya po ni bayaw ko nga Anthony. Asawa ni ading ko nga Joloraan. May isang maestro. Idol, Jiman Arak, thank you watching from Candon Ilocos Sur. And Aero Michigan, okay? Shoutout, Lods. Awang kami niyang chukos ko nga Lalo ti family Sabado, Michigan, dito Vizcaya. And Sean Milibet, good evening karuba, watching from Solano, Nueva Vizcaya. Buy-buya pa lang nga dito ni kwa, ni Sir nga JR ni Apo ang Mamang Police. Biro ko man na di sabon. Yan. Sige man, no data di sabon. Sabon ti pag-ayamak. Tilatan na Wait lang. Okay. Hindi magparangit din Hindi na dapat ako. Nga kasi iban na nga tayo nga sabon na niya po Mamang Polis. Pati siguro Ilocano or Genbras. Ay, datan! Kita ito yan, sabon ni Apo Mamang Pulis. Sige ba, tiro. Play. Sige, agdigos belaan. Nagmayak ti ubrak. Nukas to'y nga agdigosak. Tay sabon ti pagay-ayamak. Tangamin nagpagpagalisak. Paturay kong nga aglablabutab, tay galis na nakamay mayat. Sabay apiras, sabay ramas, agay ayam sabon na kaganganas. Ganasek unay ti agsabon, amin nga abot ko kenlik kaong. Sabon akpay, daytoy agung, dagitoy kikit inak idurun-durun. Sabon akpay, daytoy kibong, sabay kirkir pusiken pusoong. Sabon akpay, tuy barukong, sabay selang sakto idumudum. Nagganas, tiyak-tigos, agay ayam, iti sabon, aglalon no, iyaradong, ipababa, ipangato. O sabon,
nagmayat ka, o sabon makapapangarga, o sabon makapangiit ka, o sabon kaay-ayo ka. Shout out kada kay amin ng buy-buya. 147,000. Nagaduda ba yan? Oh, 150 dan, 150,000. Nagmayat ti ubrat no kastoy nga agdi gusak tay sa bunti pagay ayamak tangamin nagpagpagalisak paturay kong nga aglablaputab tay galis na nakamay mayat sabay apiras sabay ramas agay ayam sabon na kaganganas ganasek una iti ag sabon amin nga abot ko kenlik kaong sabon at pay daytoy agong dagitoy kikit inak idurun-durun sabon at pay daytoy kibong sabay kirkir pusiken pusong sabon at pay tuy parukong sabay selang sakto idumudum nagganas tiyak tigos agay ayam iti sabon aglaluno iyaratum ipababa ipangato o sabon nagmayat ka o sabon makapapangarka o sabon makapangiit ka o sabon kaay-ayo ka nagmayat tiyak tigos no tay sabon iigus-gusugos tay galis na nakalamlamuyot nagganas nga iapros-apros aglalong no peke-pekel kadagiti mas masel agket ka nga kaslaag sugel ganas ti sabon na kamay mayat ikaten at gagatel o sabon makapangiit ka o sabon kaay-ayo ka. Ayan, tayo sabon. Sabon ni Mamang Pulis. Sabon ni Mamang Pulis. Nagamit damdama. Hindi ko pa nag-shower. Ayan. Maikawak nga kanta tayo. Aircon na nga. Pakapsuta mo ba? Alam mo dyan microphone tuloy. Aji remote. Yan, tagbasak ulit na gitiya pangablaw na dito. Yan, hello to Ate Jasmine Rose Moises Liktawa. Ayan, hello Wicked Juvie, miss you from Antinelli. Shout out Karuba from Jake Fernandez. Ayan. Ajeman, Inkaman Idol. Why na po, isara na yung data Inkaman. Ta talagang pinag-practice mo data kinibayaw ko ide. Good evening, JM and Sir Anthony from Ma'am Judith. Ayan, good job mga ading makamismit tayo boss ni Kuya Ngem. Kaslalang, talaga tibiyag. Ayan, wala po Roy Sinumet. Mailiw ti boses ni Uncle. Chuck ter ramidan ako agdeng nagaktikan tayo may JA Spotify. Ano ba yaw? Nakakamag? Sama sa ruta. Good evening, Doc Febe Margam Yaupat of Tuguegarao City and Lasam. Kamusta, Doc Febe? Nyati bubraem ni Tata. Good evening, Ikit Juvie. Guguya mo na, Shoutout idol from Dalig Kalinga, Aurora Isabela. Jonalyn Bunagan. Mayati blending boses yo. From Ma'am Marifel. Thank you so much.
Watching from Kuwait, from Connie Graciano. Kung gusto mo lang di comment ni YouTube, baguray ka. Imelda Tulio, watching from Quirino Province. Ayan, from anong town po ng Quirino Province. Ayan. Thanks, Idol. Sa request ko na isem. Though, sad ang mga taga Marikina City. Second alarm ang Marikina River, mataas na ang water level sa ilog. Ayan. Praying momento na, wala na yan. Mag-iingat po kayong lahat dyan sa Marikina. Ayan. Mataas na daw ang water level sa matinding pag-ulan. Sana huminto na. Ayan. Please request ulit mga idol, maulawak sa Mildred. Jim kotatay, inkaman. Biro kong bayaw, inkaman. Maria Belen Flores is watching. Rodel de la Cruz, nagganas man, natabosing. Ay na, uncle nga kwa. Di taga-paseta to eh. Watching from Singapore, Deng from Christine Padillo. Hello mga sir, watching from UK, from Princess Teddy. Hello FDD, watching from Porterville, California. Hello Auntie Charity. Ayan. I-shout out naman kasinsin na nanay Ate Krisa Bautista Crabahal. Ayan. Pa-shoutout naman from Sir Matronilio Martin. Ay, matay, dapat. Pwede ito eh. Dr. Matronilio Martin. Eddie, PhD. Ano pa ba? DD. Eddie, PhD. Di ba? Master of Education. Ma-ed. Pagayam, timunan niya. Tapos, Dean. Siyempre, College of Sir Matt. Dean Education. College of Education sa Jai Ifugao State University. Tama, tama. 1. Ayan. Good evening, Kuya Jem from Malaysia, Isabella from Ab City, Kapuyan Jr. And shout out to her from JBD Esquivel. Can you sing the Oklahoma Waltz for me? Yes, later, Auntie. Hello po, Idol. Good evening from Filipina, Lazaro. Shout out Manong from Jepoy Duran. Oy, thank you so much sa Star Bossing Reuben Anthony Bermudez from the Burgos Ramon Isabela. And shout out from Australia from Ma'am Rowena Rhea. Yan, itira tagar data ingkamanan bayaw ta ingkaman nagisaang. Ingkaman agwalis. Sige, tiro. Natong palentiara pa po ang mga asawa. Iti kapag nekak analap sa aro marampa. Ulandis nga buok ramramay na akiman kandila. Lupuan ang namsek nagmaris raban usipin na lambaga. Sumungat ti altar ay nagswerte akong kunada. Isang tetrahe na butaw ti bukod na ay nakalaplapan na. Kastala itibiyang makatawen min nga agdenden na. Ay nagseksilat tatakas tuy meti mandar na. Inkaman mangisa ang kalpasan nga inkaman pay at sagat ti paraangan inkaman. Inkaman kalanga inkaman. Inkaman kalanga inkaman. Inkaman payag labakit kalpasan nga inkakirkiran kusina kensilet ka inkaman kalanga inkaman ay naglaing kaman. Tiara pa po ang mga asawa. Ang iyam sa bali metin titurong jak ni namnama. Barbaring mamaliw anus kintunguy pa ay kulata. Tawen man naglabas si sulat tapman mandar na. Inkaman magisa ang kalpasan nga inkaman pay at sagat di paraangan inkaman. Inkaman kalanga inkaman. Ingkaman kalanga ingkaman. Ingkaman payag labakit kalpasan nga ingkakirkiran kusina kensilet ka ingkaman kalanga ingkaman ay naglaing kaman.
asawa. Talong tibungan ni ayan ayat inan anu saklata. Siya kung tinamaliw ta siya tinangayat na pintas nga asawa. Gapukin ni ayat ay takdera kung niti pamilya. Inakman magisa ang kalpasan na inakman pa'y agsagat di paraangan. Inakman aklanga inakman aklanga inakman pa'y aglabakit kalpasan nga inakirkiran kusina kensilita. Inakman aklanga inakman ay naglaing agman. Tiraman dati top 10 Outro na. Aji Nawag na tabay. saon. Goin sa una eh. Sa Outro una. na. Sa outro na. Ayan. Ayun, inagpasunod na kita anak. Inakagpalingke, inakbalo na kita agraraep. Inagpayakasan na kita nila baak. Sakto sibukan, kiti gumamela amulang. Inakpaytaram ng tagripaw. Sakto mo lang marigatan sa daw. Gan, inakpayeban ni Lor na aman ni Kurista. Na makaduminggon tay cutix ni Bakal. Nalala mo ba yan? Ayan, hello po from Loya Serquino. Ayan, ati ka nagre-request ti Maulawa Mildred ni Nelly Valdez 9139 dito'y YouTube. Dito yan, Jay. Maulawak Mildred. Si kantay kapintasan tan naglabasit day tarupam. Kiday mo anaahitan sinukat ang pinaugadam. Buhok mo anakulayan pintas nga aglaplapusanan. Tida kesnahan nga nilakay mo di kay sagsagan naan. Anmet nga tay makibibiyang no iso ti pagragsakan. Uray pa'y amin ket kaket na yunam sang likod pa ekstensyonam. Angin kumay sarding mukuman tay lakay mo alipliputam. Ta iso tinang aklon kanyam idi bardang isit kapailang. Ay maulawak sa Mildred. Jakmeten matarusan tigtig na mo analimed Mildred. Unak nutay ka den ng asawa tin ka ipatpateg. Adalang rutken kandi ka pala marmarna. Yan nagaduteg chatat kanya nga kwa apay kanutahan na makakomment. Yan, thank you so much. God bless. Good evening. Musta na po kayo from Kagawad, Virgie. Asawa ni Sir Tirso Tababa Reyes City, Malig. Nakapublic naman po yung ano ko, Facebook. Hindi ko alam kung bakit. Hindi makakomment. Ay maulawak sa Mildred. Jakmeten mataros ang tigtig na mo analimet Mildred. Unak nutay ka den ng asawa tin ka ipatpateg. At dalagarot ken kandi ka pala marmarnag. Si kantay kabagnangan tilad at pagpalpala ilangam. 24 oras ka nga online, puro selfie kargan at timeline. Kasano nga tamay tay pamilyam, dimpay pulos ama pagserbiyan. Kasta lang aruden niti ubram, balang kantis kanto pailang. Manang ko ang dapay oras mo, at anangin day tabyag mo. Maan ano nang isip ko dil mo, when no narasay takid kiday mo. Tinapating may satlakay mo, tay nangaklon ken kat si bubuo. Papo daw day ta puso, day ta pinta sana puno. Papo daw day ta puso, day ta pintas sana puno. Napanan na. Awaran tuloy aja. Yan. Makabanog. May kawak nga eh. Okay.
Oh, yagyaman kami po dagiti gisesenti star. Yan. All the way down from Amazing Benguet. Shout out listening right now from Zoilo Benito. And Josam Mirong. Tinagana shout out from Saudi. And Len Edipio. Yahoo! Millions amak request granted. Watching here in Hong Kong from Len Edipio. Inkaman Ford Pastor from Ate Maureen. Alpase. Right. Ate, kuna na ibaon na siguro inkaman Inkaman. muna na. Ate Ella is watching. Yan. Yan. Good evening, FDD 2.0 watching from XFM Santiago City. Ayan, good evening ating SM Rowena Munchang Policarpio at XFM Santiago City. Thank you so much, Ma'am Marifel. Iti stars. Ati, ano ti Ilocano ti stars bayaw? Tagalog ko between eh. Anti Juba eh. Ano ti Ilocano ti between star. Shout out man Sir Anthony Cano, Makoy Baroga. Oh. Mamamata. Ay, wen. Oh, shout out mo Cano. Estudyante kita eh. Shout out. Makoy Baroga. Okay. Shout out watching from Hong Kong from Ramos Fredelin. And nagragsak ti agbuya kanya from Sir Ray Andres. Oy, thank you so much, sir. Well, shout out po kanya tayo amin. Mabuhay ang karuba, Jess Villanueva. Shout out Shoki from Jerome Eugenio. Oy, shout out Jerome Eugenio. Yan. I'm watching from Hong Kong from Ramos Fredelin. Hello, Sir JM Rizame Callejo Derilon. Yan. Shirley Remigio Goray Valdriz. Ay, kasinsin ko ata. Bayaw. Oh, shout out ka na. Insan ko na. Hello ate. Shout out Cynthia Goray Vicente. Tapos ni ate Shirley Remigio Goray Valdriz. Yan. Oh, Ang bagarabi ate. Kanda Uncle Ace dila Canada. One. Cynthia Goray Vicente is watching. Nagadudan. Apo. Nice to see you back. John Mark Rabahal Pastor. Ayan, Apo Jerome Eugenio. Masapol. Between mo lang kano gayam. Between. Aywan. Between. Kung na nag-game no ka. Ti Ilocano. Nabali lang di spelling na bayaw yan. One. Kaslamuka mo. Ti Ilocano na ka. G-stars ka na. Testing meet solo ni Sir Anthony ka na bayaw. Oh, anati mga solo bayaw. Pa-shoutout man idol from Petron, Ramon Isabela, Brian Lester, Digia. Yate ka. Kaya mo dyan ka bayaw, hindi ko na sana pinagmasdan. Ha? Sige, ate. Biro kong ta. Hindi ko makasearch tikwan. Ito na yung folder ko sa atin kahit win authentic wa. At isa. Ano title na dyan, Biaw? Iniibig kita bayaw. Inibig kita. Datan. Dati nga road, tirain ni bayaw ko. Oh, si kamamag ka na gamin na kung ano ni bayaw Dexter. Dati yung bayaw Dexter, tirain nan. Tiro! Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda at hindi na rin pinansin pa bawat ngiti mong may gayuma dahil sa akala ko di ako iibig sa'yo. Ikaw pala ang aakit sa puso ko. Kaya ngayon'y waring gulong-gulo ang puso ko't isipan. Araw-gabi ay pangarap ka at sa tuwin ay nababalisa. Dahil ba
ang puso ko'y labis na umibig sa'yo. Hanggang kailan magtitiis, ilihim ang pag-ibig ko. Ano ang gagawin sa utos ng damdamin? Para bang hangin kay hirap pigilin. Sana'y unawain ang pusong sa'yo'y baliw. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda, at hindi na rin pinansin pa bawat ngiti mong may gayuma. Dahil sa akala ko di ako iibig sa'yo, ikaw pala ang aakit sa puso ko. Anong gagawin sa utos ng damdamin? Para bang hangin kay hirap pigilin. Sana'y unawain ang pusong sa'yo'y baliw. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Yan na dati comment dito ni Auntie Juvie. Kung na umay kanumat agkanta ni Jason Fiel. Pastor Cereales. Ngarod, pa umimit to yan Auntie Juvie ni Jason Fiel. Ta ibirukan tayo ti kantana. Amo ka jay, stuck on you. Jaloraan Pastor Goton kung ano dito yun gagi ko kadan. Ayan. Tinaji ko ni Sir Ruben Antonin. Bitwen. Sisilap no kwa nga Ilocano. Ano. No, aji ka no Ilocano ti star sisilap. Kung na Jerome. Shoutout idol from Kapisayan Norte. Nato ito na po ato Kapisayan Norte. Kabongbong. Yan. Kapsa na yung panggarabikin niya. Iba naman dyan koton titaltalon. Ataman. Haha. Naman ni Joyce. Ay nangaro din ni Jason Fiel. Dati apo ti talaga nga carbon copy ni Uncle John. Ang paimad. Na yung panggarabiin bro. Pastor from Barangay Calawis, kini Apo Kapitan na Dennis Cardenas. Ano, blamis yer kung bewa. Ay! Naguray ka man. Itaktak mo. Malambing kang bayaw. Ingar ba ako? Naglambis talaga. Nakatutok mo gamay di aircon dito yan ta. Ayan. Tapa nga to. Sa 26 lang, 26. Yan. Dapat i-request dito yun na. Kanta ka nun ng Tijubay. Ano naman? Ni Auntie Cherry de la Cruz Ventura. Agbuya lang tapay lang ka na wantay. Ayan. Adi Oklahoma Waltzman ba yaw? Dati i-request. Habang urayin ta ni Jason Fiel. Jinti English adi ba yaw? English. English Waltz.
Dating Rodon, Joy, Oklahoma, Anti-Charity. Sige, exit mo lang. It happened in old Oklahoma one night with the beautiful moon. Love blossomed in old Oklahoma. Two hearts were beating in tune. Love faded away with the dawning and left me here all alone. Left me to pine for my darling that once was my own. Moon sailing on high, please shine down with your light. Moon shining on high, where is my darling tonight? Go send her my love, tell her I'm pining away, waiting in old Oklahoma, and hoping she'll come back someday. Hanapin ko yung stuck on nyo pala. It happened in old Oklahoma one night with the beautiful moon. Love blossomed in old Oklahoma. Two hearts were beating in tune. Love faded away with the dawn and left me here all alone. Left me to pine for my darling that once was my own. Moon sailing on high, please shine down with your light. Moon shining on high, where is my darling tonight? Go send her my love, tell her I'm pining away, waiting in old Oklahoma, and hoping she'll come back someday. Okay, ayan, bante yun ni Jason Fiel. Jason, stuck on you? Ha? Ano yan? Sige, halika dito. Oo, narinig. Ako'y sa'yo, tikayakin. Ano ay? Wala ata dito. Nandito ba yun? Ako'y sa'yo, ikaw ay akin. Ay, ba ba yan? Na ako'y sa'yo, ika'y akin lamang. Wait lang, garo dat ano. Sige, bumati ka. Magbasa ka muna dito. Ha? Magbasa ka lang naman eh. Ito. Hanapin ko kasi yung ano, yung tawag dito yung kanta mong ano. Nasaan kaya yun? OPM? For concert, OPM. Akala ko yung ano?
ba yan? Sana. Wala akong lyrics. Testingin natin. Yun yata yun, kuya. Bakit may ganun? Bakit may ganun? Tatan, tatan. Ang pangit naman ng tunog. Mag-YouTube ka na lang ata, Jay. Gusto mo? Saan pwede? Pwede naman. Saan no kon? Dito. I-connect mo yung cellphone mo dito. Walang kon dito. Hindi, okay lang. Bluetooth. Bluetooth. Bakit? Wala. Ang hirap pala. Ako'y sa'yo. Di kaya aking... Sige, search mo yung Bluetooth. Yan. Bluetooth. May wifi ka ba? Kuya. Tingnan natin kung mahanap niya. Yan, DSP audio. Yan, connected na siya. Oh, search ka na ng ano mo. Yan, ladies and gentlemen, Jason Fiel. Apay, nagpudo mo tayo. Tatasalimutan na amay. Dito, ano mo dito ka. Bagal naman ng wifi. Kaya nga. Yan. Nakikita mo dyan? Di kuya. Ajax. Ajax. Yan. Awantin na kay sagana gamin tatay nga kastri na eh. Dama nung oras may ka nakalive Damay sa orasin? Ang tagal. Pasensya kayo na po, nabuntog ti wifi. Yun na lang Hello, munang FD. nandito, kuya. Hello, FDD 2.0, shoutout from Bugalyon Norte Ramon habang nagpapatulog ng chikiting. Ayan o, meron nata. Wala pa din? Wala. Naglo-load. Kaya nga. Baka mag-post yan mamaya. Diba? Hindi para karaoke. Napindot ko. Ikon mo yung karaoke. Yan. Saglit lang. Mabait lang nga po kaya. Ayan. Volume nga. Datang malakas ah. Tining, 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 tining. Ay, meron. Nakasagad na yung volume dyan. Palakasan ko, kuya. Sige, okay lang ako na dito. Yun lang. Aray ko. Aray ko. Baka mag-stop naman. Ikaw na ang may sabi na ako'y mahal mo rin, at sinabi mo ang pag-ibig mo'y di magbabago. Ngunit bakit sa tuwing ako'y lumalapit, ika'y lumalayo? Puso'y laging nasasaktan pag may kasama kang iba. Di ba nila alam tayo'y nagsumpaan na ako'y sa'yo at ika'y akin lamang.
kahit anong mangyari. Pag-ibig ko'y sa'yo pa rin, at kahit ano pa ang sabihin nila'y ikaw pa rin ang mahal. Maghihintay ako kahit kailan, kahit na umabot pang ako'y nasa langit na. At kung di ka makita, makikiusap kay Bathala na ika'y hanapin at sabihin, ipaalala sa iyo ang nakalimutang sumpaan na ako'y sa iyo at ika'y akin lamang. Umasa ka na maghihintay ako kahit kailan, kahit na umabot pang ako'y nasa langit na. At kung di ka makita, nakikiusap kay Bathala na ika'y hanapin at sabihin, ipaalala sa iyo ang nakalimutang sumpaan na ako'y sa iyo at ika'y akin lamang. Good evening, Sir PJ. Cancel na yung gayapatan pag ganong mga kanta. Yan, may request si mama mo. Ito daw, ito. Okay. You, sorry but I've got stuck on you. I've got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. Yes, I'm on my way. Needed a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Yes, I'm on my way. Mighty glad you stayed. Stuck on you, been a fool too long. I guess it's time for me to come on home.
Guess I'm on my way. So hard to see that a woman like you could wait around for a man like me. Guess I'm on my way. Very glad you stayed. Ooh. Oh, I'm leaving on that midnight train tomorrow, and I know just where I'm going. I've packed up my troubles and I've thrown them all away. 'Cause this time, little darling, I'm coming home to stay. I'm stuck on you. I've got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. Guess I'm on my way. Needed a friend, and the way you feel now, I guess I'll be with you till the end. Guess I'm on my way. I'm mighty glad you stayed. Yes. Stuck on You by Jason Fiel. Grabe na yung mga kulot-kulutan niya. Cancel na yung giyapatan pag ganun. Ano pa? Kakanta ka pa? Mamaya daw. Ayan. Sige, mamaya ulit. Okay, may katuyang bayaw. Tatiranta si giyapatan nga request ni Juan. Niya po Reuben Anthony Fronda. Iti Barangay Burgos. Ramon Isabella. Bit lang nga po at madi makabubuon din ti giyapatan sumala tayo ya nulayad yun no maya ayaw ang tudlugar niya kibugaw gato ko na di ka map nga gapusin ngon didisita da adi ka kat madanagan tasimento din daldalan doalawa un kilowan kanigit kan kanawan giyapatan o naragsaka tatagunan kapintas na intakukan igiya-giya amo daragsak di usa-usa utapon kan si dindaya pasiganin kabaila utapon kan si dindomang may lampay din liyagan mandolman kadinwangwang may ladin eskwelaan dat nagagot anak di dagabutol giyapatan o naragsaka tatagumnan kapintas da intakukan igiya-giya amo daragsak di usa-usa lagun ka di sarunong tagumit langin kadakon duwi na pong kaistoryaan wat paparos di alangigan di daw asunod din punto dakwawon pa'y din tapko di
madagdagan na gwapo. Iyapatan o naragsakan, tatagom ng kapintas na intapugan, igiya-giya, amo daragsak di usa-usa. Ay, yut, awi yo, may kayut, may layo, iliyon kararagsakan, ilibitun giyapatan. Ako lang at ati, agiyamay ti, danom dito eh. Aji madala na lamper nga tanaw ha. Adi normal lang. One normal, medyo maligam-gong kumapait. Aji nag-request ti Kayang Loves Joe. Dito yan, Jake Kayang Loves Joe. It was 1962. Kayang already 42. Nakatrato siya kanu nga ang height 6 feet 2. Ang kanu diborsyado, okay lang walay kaso. Kayang just never mind if she is number 2. Just take it easy, just take it easy, I love you Joe. Very little English is all I know. Give me cigarette, give me chocolate, I like it Joe. Just take it easy, I love you Joe. Kayang is only grade 2 lang, her English like a telegram. Magsinyas-sinyas na lang si Kayang murag amang. Ang kanok mong isilang, maybe it's very fun. Magsigi og yango bisag wala ka understand. Just take it easy, I love you Joe. Very little English is all I know. Give me cigarette, give me chocolate, I like it Joe. Just take it easy, I love you Joe. Si Kayang diri agli, apan di boy na si swerte. Kanok nga iyang fiancé, murag si Elvis Presley. May abot ang wedding day, gikasal immediately. Si Kayang nga ignorante, gidala sa'yo is e. Just take it easy, I love you Joe. Very little English is all I know. Give me cigarette, give me chocolate, I like it Joe. Just take it easy, I love you Joe. Just take it easy, I love you Joe. Very little English is all I know. Give me cigarette, give me chocolate, I like it Joe. Just take it easy, I love you Joe. Just take it easy, I love you Joe. Very little English is all I know. Give me cigarette, give me chocolate, I like it Joe. Just take it easy, I love you Joe. Medyo na naman. Medyo mamagmag ang karabukubkub ka. Ah. Ayan. Ayan, ganda-ganda po. 139,000 nga buibuya. Thank you so much nga panagbuiboyo. Dakay lata dita. Dahil tingoro din na request na ni sino yung nag-request to yan? Lynn Ruby Dissing. Victoria ka no? Napanak nagpasyar jay downtown at dan nasabat
ko abalasang kinidayak itikan nigid imisen nakasamsamti Victoria tinagan ko kinunana inarin ko ni Victoria itinabayag no may kasta tibanag na inanusa ket dimteng ti aldaw napalaos itiragsak ko ni Victoria ay naklunan to'y ayat ko when naganas tunggal aldaw aglabas tunggal lada ni Victoria iti den na ngem malas ti amin na malas inangauna ligasa iti dinteng ti maysa pasama idi na pana nagpasyar ijay balayda ni tatang na ti inak nakasarita Ay barok pasensyakan daawanin ni Victorian intaray daytay adik akaroba nasakit tinakem ko itinapasama ket napanak naginom iti arak nigasat ko sinang sangitak taawanen diliw-liwag ni Victoria ket awanen iti den naglabas ti aldaw bulan ken tawen nadamag ko ni Victoria simmang peten dagus ko sinarungkaran mailiwag unay ken kuanan ngemad damit ti ubing akaduanan ket di tati nagpatenggan daytoy kanta ti istorya may panggit ken aya ta nagsublin ti liw-liwag ni Victoria sinubliana nubitin ka doblem madenggen daytoy kanta nubitin ka doblem madenggen daytoy kanta kabayatan ti sumarno nga kansyonon tamanan ket ko lang tagto yan G-chords mo man bayaw nga ko atin at dati kablawan tati no lang nga nag-birthday ngagbuybuyamet lang ni Auntie Lorly Baldoria iti California ken kastamot tatay ni Ma'am Lani Walyares Bartolome birthday na August 9 ni Auntie Lorly August 4 yan sige intro chords happy birthday happy birthday happy birthday to Lori Lee one more time happy birthday happy birthday
happy birthday, Ma'am Lani. Yan, happy birthday, Auntie Lorelei and Ma'am Lani. Belated, di phone ni Auntie Lorelei. At kita naman garod ti pabaling ko nga isagot kini Auntie nga Lorelei nga sonata. Favorite na tayan. Kaktus ko na na kahit kaktus damagi mangkeng ka na na baka dyan ti Ilocano bahala medyo tuwad talaga ti boses ko nga kaktus alas 3 ti parbango na nagtimandalon basol ko kade natilatan na yan ti Lorelei so tinakita kon Joe Auntie Lorelei kas makitang bayati panagdenata kas makitang adun naglablabasan ta kas makitang masapul tatunggal na isa di kay papanan tipod mo nga ayan kas makita kas makita nakapinpintas kalata kas makita ag mauyo nga pailaken ka kas makita ni patay lat mamagsina di kay papanan tipod mo nga ayan kas makita aglabas man tiyado atawen awan ni tidwadwa aliyawenda ken masdaam tibalay kita adwa dumteng tu amay libreng istoryanta tapno maamwanda tipod mo nga ayan aliyawin data dumteng tung amay libro't istoryanta tapno maamwanda tipod mo nga ayan aliyawin deta tapno maamwanda tipod mo nga ayan aliyawin deta di pengen thank you so much Balong for your birthday greetings. Likewise to Bayaw mo, welcome to his journey singing with you. Buwan nante ayan.
Hindi kami talaga ang timang itultuloy ti sonata. Ti 4 decade duo. Nga narogyan mi kinangkol siya. Ayan, thank you so much. Uray lang mga kasangit. Takmanan. Tamalagip ko ni uncle mo and my mom. Thanks a lot. Isogarod. Ayan. Good evening, mga kinayanting Regina Seriales de la Cruz. Agbuibuyan sa ni Facebook. Nag-chat kanyak. Yan. Tantay na pa yung panunod ang title na dajay kinantata. Yan. Kasmakitam ti title na. Nya pa nga tadag iti dapay nag-request ko tatay nada dyan kusila pangkansa ana ba yaw hanggang na oras ta 10:21 10:22 22 gaya min ba yan? mga rod medyo naladawan Last nga pan. ano pa yung kanta Hindi nga sunatan. Min, no? wait lang. Yan tigay mo yung sonata. Nagbasa ak pelang road. Ayan. Josie from Pinili, Ilocos Norte. Thank you very much, Jamie and Anthony. Yan. Welcome po, ma'am. Ay, the-request na ni Manong mo na eh. Manong Julius. Magellan ka no? One. Sige, tiranta ka ta Magellan sa tanto itira ti mauding sonatan ta nalpas ti testing mayat ti testing. Ore hanggang 11 PM lang gano. Ano ba dyan request mo ate Janet? Dilim. Sila pang kaman idol. Sige, damdamata na. Sige, ano yung Magellan gano'n nga request na ni Manong ni Bayaw, ni Manong Julius. Goton. Sige. On March 16, 1521, when Philippines was discovered by Magellan, they were sailing day and night across the big ocean until they saw Ismuli Masawa Island. Magellan landed in Limasawa at noon. The people met him very welcome on the shore. They did not understand the speaking they had done, because Kastilagit at waray-waray man. When Magellan landed in Cebu City, Rahama would meet him, they were very happy. All people were baptized and built the Church of Christ, and that's the beginning of our Catholic life. When Magellan visited in Mactan to Christianize them everyone, but Lapu-Lapu met him on the shore and drive Magellan to go back home. Then Magellan got so mad, ordered his men to camouflage Mactan Island. They could not grab, cause Lapu-Lapu is very hard. Then the battle began at dawn. Bullets and spears versus guns and cannons. When Magellan was hit on his neck, he stumbled down and cried and cried. Oh mother, mother, I am sick. Call a doctor very quick. Doctor, doctor, shall I die? Tell my mama, do not cry. Tell my mama, do not cry. Tell my mama, do not cry. That's the end of Magellan in the island of Mactan long time ago, ladies and gentlemen. Ano dyan may sabayaw? Ana, Ano na dyan? Kusilapan ka? medyo kagurot ti boss ko, medyo nabandog Ay. pero karkarigatan ta Kusilapan ka. Naday, mau dilat ta dyan. Sige.
Nagre-request ti long distance ngayon. Kabisado mo yan? Sige ba, sige. Kamusta ka kadi? Alinti ko ate siguro. Long distance yan. Nice. Hello? Hello? Ito mo tawag. Sino tayo? Wrong number ka man. Request ni ate Janet Dilim. Kan kan tama ate Beo, di lalaki nga part. Okay, sige ba, sige. Kakakadi, itanbiag ko, siya kadipay, di malaglagit mo. Madami na practice ato. Siya man bilang, tikas mo damagen, sikat ina, ar-ara paapin. No siya, dito'y awang pagdanagan, kasara sa rita, dayto'y ladawan. Ket kada awang mo, telepono isot denggep, dayto'y barukong ko, nagrigaten, long distance nga ayan. Itten na, tiiliw, ken panas, Naginat ti oras nga aglabas, gapot karayo, adi maipapas. Alawen, agan aros tabiag ko, idayal mo, dayta telepono. Rangtayan ka, tisegga ken sumno, tasiksikala, inay ayat ko. uray adayo ka, Dito'y arpan, kasla asideg ka, latakan niya. Taday tatimek mo, numangega manayen, dungo aliw-liwa. day din tugot ko asa patang, kinikot ang kaunti mulim na, ti puso no gayang maulilad at damit, iliw na kenzega. Nagrigaten, long distance nga ayan. Sikatex, paman babae. Na tiiliw ken panas, Nagilan di oras nga aglabas, gapot karayo, di maipapas. Alawen, agang anos kabiyag ko, idayal mo, dayta telepono. Rangtayan ta, tisegga ken sumno, tasiksikala, inay ayat ko. Nagbigaten, long distance nga ayan. iden na, tiiliw, ken panas, Naginat ti oras nga aglabas, gapot karayo, di maipapas. Alawen, agan anos tabiag ko,
siksikala ilay ayat ko tasiksikala ilay ayat ko tasiksikala ilay ayat ko. Yan, nalapit apo. Dito siguro ti maudi nga sonatan. Medyo nabannog ti boses ko. Ayan. Anyway, dati kat testing pa lang nga pa nag-live. Nagyamon kami apo, kadi nagbuya, nagkablao, nag-request. Tuno sa maranon to, dagiti na tuma, pasensya kayo na po. Bagagnet ken kay di anugan dat tuwag sumali ay ket sorry tadya may kari napalalong amin ti sakit na daydial daw apin manaw ka sa di ka pa'y pulos kinita. Tawen met ati naglabas niruruam ko tinagwayas sakbay nalipatan ka namin anuak nagparparik na nga kumabiyag ko ag subli ka ngem di naklata kinit kita. Intun nagsarakta ko sila pagka ipasulik tutoy matak ako mitaken ka sa tupay pangatuken ni pababa kastan tu panang ipariknak ang nabiyagak nga awan ka. Thank you so much for singing from Ate Mabi, Pierres Bramahe Tolentino of St. James, Bataan. Yan, pasensya kayo na po. Dagi na itong mga request nyo. Ito nung maminsan to. Tinesting nilang. Dahil ito'y Facebook Live kayo ni YouTube Live. Yaman kami, kanya yamin na po. Intun nagsarakta ko silapan ka ipasulik tutoy matak ako mitaken ka sa tubay pangatu ken ni pababa kastan tu panang ipariknak ang nabiyagak nga awan ka. Amok nga babawi ka na amiris mo't nagbindutang I am sorry, damage has been done. Digmet impagarap sa maituran balay giget masarakan kalpasan nga siyakket panawam intun nagsarakta ko sila pagka ipasulik tutoy matak ako mitaken ka sa tubay pangatu ken ni pababa kastan tu panang ipariknak ang nabiyagat nga awan ka ngem kinagpaiswanan na mail-iliwaklat taken ka baring tu kabaelak tu nga aramiden na intun nagsarakta ko sila
pasuling tutoy matak ako mitaken ka sakto pa'y pangatuken ni pamaba kastanto panangiparing na ang mabiyagak nga awan